nginya mechi eko sawa. Lazima mechi. Ate. Mechi. Lazima. Penali. No nginya eko free kick. Yeah. Hakuna bao inaenda offside. No. Sio the nego ukashigirete. Omuthi ndira mundu ukuni disappoint. Muthi ndira bao irianga uigitio kaumaja. Muthi ndira bao cio thini. Bao zote zinaingia. Lazima nitoke leo na ball. Leo lazima ball iingie ndani. Iingie ndani. Wewe unataka kushika ball. Kabisa. Tuende kazi. Kari gani? Ate. Let's go. Ni tuthie. Ungigetha banire. Reke tuikarete tweterere wi hari. Amogekatiri. Not actually now. Not actually now. Why? Because wow. I'm in a rush. Let's go to a meeting on the other day. Imagine like you already had it. You to go to Karete, to weterere. To weterere hani. Ona munyamurage di na mbere. Ona me hata komiseta tutonete munyamo nawe. Munyamore tutionete nawe. Tukomiseta muno. Nginya we ni rekera. Tukomiseta muno. Hata wewe unagira guka kuona munyamo neki. Ni ndatinda ndi very busy gwika general cleaning. Ndaigua ndanoga riu na ni bafu ndako ndaingire na nikirona ngisweat. Sweetheart, kayo kendigire hangite tafadhali niki? Nienda munyambo ndekwatiriria ndi uthakaga gathaka micoti ukameigua thiini nda. Johu! My husband. My wife. Niki uraka bedroom ya my best friend. Kai. Ne bururi ugikora. Johu! Ne bururi ugikora we na Johu no njekiagwa na serian. Nikyo nginya gutwira tutikaingire. My wife. Bururi ugikora we na mathina maingi. Johu. No njekiagwa ma Johu. Kai kushikwa nakuo. Johu tabavye wekere gwa na koti utonia jageno yaku jongi. Na wekira mwana ndo ile ko. Wekere gwa na ko. Weikarade na ko. No twariririe please. Twariririe ki? Tabioke twaria we na guo. Dioke twaria we na guo. Na sedia no njikia guo. Johu ndo wenge hinga maitho hingure ndigakuone hau. Oke haha we na guo. No inayo ngai.